Manja Friday. Do join a foot. Vari mino Manja Friday. Do join a foot. We are not stress of Manja. I'm not stress. Algeria vusa rusesa ravavenda ndayanduna ya ndikuzvona mberi vatu vakotomudanga vunji vo Manja Friday vari karapi vechipinga vakodhova vakuvuya hapo network yavo vari ekuvafaranga ndira yona vakuvuya ari vari ndaida atiri Yeah, heavy. vo Manja Friday. Hallelujah. Vari mini bedzi vafunze vanga. Atiri kuzvinorono vaviri una nunavone so vangasibvaoparera nandendingazondisikubandoparera vafunzi. Okay, sure. Votakera vafunzi vanga. Ngamanda manje. ndizvabudisesa zvevafunzi vova vachikuita mini vafunzi kamusirisa chakure ndovaona vachikuita mini ndandozokudzidzura here like ndandisokutova afraid valota ndandozokudzura ndikotemba iyo vahani kana ikova hani sonda yavo sakunga isatu chaya 12 o'clock ikova hani sonda yavo vafunzi Sunday ndiyavudhibadi Hai, rikora nazo zikuitesa ngamanda vafunzi vakudivona zvino vari mini ndikavaona ngamanda ndinanafurupira nazvori navatarira vavorine vakavaona ngamanda vafunzi vo Manja Friday. Hallelujah. Arichiri yavusa rusesera vavenda rikuriva vatu vose vodzipo chipinga chori vakonovana rine vusiku vuno madekona dhuvara namuse nendifi mastermind ndida master wa radio ndidabuka ndichibva nepakala chiramba mutare hapo nekanda zodzafirangaho nditeksi dzavo ravutsedze ndisangwisa mali ara dzavo mamidzi katina big bags yambo wachandama vatanzi iti dzava Calvin vumudovedzi ya ndikodhiri hallo ndikovatanganidza vatu vose vodzipo chipinga chori vave narine pano comeback ya mushoma yesu kana ndiri kalive yaurine aitotovambeke ya mushoma pesa ye Manja Friday ndozomutozvori savungana nodhibinetwa interview karadio ya Mutare FM rinodozviyamba murau noridzimbeke ya mushimo dza Mutare FM dzekuyovhariwa ngavalona vamabhambiri ngamulandu wa uri rikutodhori tumiri dzidzonyi mafungo asho frequency modulation ndiyatenda nazvori nimwe dzizombolezve Manja Friday ndikonipesesa mwana so rori riva dzidzanyenda live inoni rive rikwamba vona vatu rive rikwamba vona ine Manja Friday vava kunidziva kwine ndiyambori auna savadhivi vafunzi vo Manja Friday vafunzi vo Manja Friday ndiyaneiva vamanda manje ngamanda zvodusa kaririwe zvanga sinitwe ndivone vozviita uri mbeke mushimo ikone yamuya ningahindira ndivone voti dzidzinyero mbeke mushimo hinoni ndivatuvene vavori varonga zvimbori zvakudzinga manda pedzi hayo ridadwara jina khawo ngamurao Manja Friday kari madinambari jene khawo nganwanga kari madinambari jene khawo ndikombori kuti vanidhiva nifi Manja Friday auna sanidhivi pedzi khavo mutambi kufundani nati vosikole zvibhajini vane vavori kudirwa luwa ningavavudzana ri Manja Friday ndingoto tukufadza emwanondo Manja Friday ndi Manja Benedict Zovule ndibva pipiti una zvimwe zvine vakanyongodhiva zvimwe hai nendiyanidhiva so nendikutambira khavo mutambe kufunda ninati vosikole zvibhajini uri Manja Friday ndinyi Manja Friday ndi Manja Benedict Zovule unobva pipiti ndivafunzi vamiredzi yamanda manje ngamanda ezvamanda vantu vanji vazviziva ndikotenda karirambe pamungana wanga lockdown ikonifarahani nganepo navo ndinova PPD kana niva nehumwevo Friday nendiva ndi Cape Town zvazvino ndiva ndi chikoloni nandikudzodziva zori ndi mushumo kana ndi chikoroba ndiva ndi chikoloni
Ndivha ndi tshikoloni. Iko ni farani lockdown ngani hapo zikuchimbilisani za lockdown ngani hapo mancha Freddy. Lockdown iko nyisa mana azikuwezwa chimbira man. Ndi atotama na Ziko type hu. za vanadzo dzichitopwa machanga na restaurant. Ngongwana. Ngori azikuwezwa chimbira mamuna. Booking dzingwana ndi tshikoloni. Ara ukupfira mabasa vhula iko. Nṋe ndivha ndi tshikoloni. Ngazibona. Ndingasini hane dzinomba ningesephala. Ndiri atiko swiswina bezvino ndi apa noni ndiva ndi tshikoloni une muthu akumbuka angasikona mbuka ambisa Cape Town adova nkumisa. Zvino Ngani futhi okay pharelo ngani vo Cape Town hone vahone vene va kudiniza muni buka kana ni buko nga vhathu vangani Venda ndikhombo ri dzibuki ngani vo zwemu zwari adziko tenda ngapa huna mamuna ndi bukwa Venda ndi wani ko bukwa nga mwa muthu ane na poster yone ndo ibona zwa muthu angasikona nga photo mbisa Cape Town anisa. Ndikotenda Freddy Zuko mbaisane ko pezi. Yeah, nomba statement mbrauni fala mbrauni chauri nindotamanga matadano achidziwo afuwa rushaka rwa Matsonga vele ndidivula sa rushaka rwendo rwori rudzo ru active kha chimwana chimwe ndorina dzinyimbo dzahone zitodani na police dza thongo ri hey Avakombelela vanhu vala. Avakombelela man. ndikotenda manja Freddy pedzi ndikotodziva funa ni mani mngana wanga ngandani avo ramisoso ini ndisifuse muzini nanu koditavo kha butshilo hano manja Freddy ngandani misoso na chikolo ndisifuse muzini koditavo Ati divini ngoto nyango ndiri mini mara auna zimwe zvine ndava ndikuita ngandani urwadzi haleluya no jena chikolo no uchira pedzi. Ati divi uri ngonyango diva nga ndirade. Hai ndandikodzera zvezvo ri kamsi na mamwe mabhindu nakwa rana kamsi mane jera kusama. na mutu atiyonyedziwa manja Freddy mutu atiyonyedziwa ndingazoda ndikukudzisa limwe dzivane yewona na bhindu ndine kolirana Bindu voti navo another tea. Shandu net ni avari kutarera live ya varina ari muzika wone na kamsimbe mbudziso ndova ndo dinwara pakama bambirengo ri ndivudzisa muzika vo anikuita vo manja Freddy uchiro maswari nene odibuse ne mbuso nti ari zwa muzika vo Zwa muzika ndikasere ndikamuzika na ruti ngori muzika ndo uita kare. Rune zvino ndivopfa ndisichena chifhinga chazvo. Rune muzika ara ndikuita ndizotova ndotopicturiwa nga vatu zvezvo pedzi aunori ndikatobva futi ndari ndikwa studio recorda track. Freddy niye jene kereke Mngano wanga kereke ndandichijena ni past tense namuna nditembere ya mudzimu mngano wanga rune hai nandarapera ndivashapa rune hazo yakereke ndivopfori ngaditova ndikotodadza chivaro. Okay kamsi limwe lene ri fanele lombedzera ndila uri rido swikene rido vula chifhinga vha ḓo dzhena vhathu vha ḓo requesta vha vhusa dzimbuso dzine vha khou ḓo vhusa dzone vo manja Freddy ngori mbudziso dzi re kha dzi comment ndi nga si dzi vhale dzoṱhe ngori na nṋe ndi na dzimbuso dzanga dzine nda khou ḓi ṱoḓa vhudza kha vho manja Freddy lune na vhone ndi ḓo vha fha tshifhinga muṱaleli wanga vha ḓo requesta vha ḓo vhusa vho manja Freddy u fhirela phanḓa vho manja Freddy ndi khou ṱoḓa ḓivha mani uri misoso yavho vha tshi ita ya maḽavhuṱanu manja Freddy vho no bvisa nga Freddy ndi khombo uri vhane vha ri tevhelela kana vhane vha tevhelela vho manja Freddy vha ḓo sumbedza uri ro vhuya ra ita mbekanyamushumo hafhaḽani kha Morning Boat khamusi arali vha sathu zwi vhona vha ya kha YouTube channel ya Mutala FM vha swika vha setsha uri manja Freddy heyi mbekanyamushumo i ḓo bva nahone kha Funky Freddy no vha ni tshi ḓo dzula u ita miswaswo ndi khou ṱoḓa u ḓivha manja Freddy uri miswaswo yaṋu ni tshi ita i vha yo ḓisendeka kha mini ndi zwimini zwino ṱuṱuwedza miswaswo yaṋu ngo na mukala miswaswo yanga zwavhuḓi nṋe a thi pfhi uri ndi tou vha rwa miswaswo nṋe ndi na nḓawa dza mungana wanga ni khou zwi vhona then ndi tshi zwi amba zwi a seisa na milaedza yanga ivha yo to ḓisendeka kha vhaswa havha vhane khamusi vha dzula vha kha dzi Facebook vha dzula vha kha dzi WhatsApp vha dzula vha gai havha vha sa kerekeni sa nṋe
so vhavhe vha vhona maanḓa manzhi vha zwipfa uri aya mudzimu hone ngo zwi vhona ndo targeta zwezwo ya ri khou vhona vhathu vhoṱhe vhane vha vhori vha khou ṱalela live ya Warine vho Raniwa Ngoho, Vision Singo, vho Rami Phano, vho Dark Kings. Ya vhathu ndi vhanzhi ri support ndi nnzhi Manchester ri khou zwi livha nga maanḓa nṋe matshorani VCV vha ri vhathu vha na nḓodzo ya vha khou rali vho Manchester zwi ri vhona vha zwanga Snitwe ine vha vhori vha ya runga zwiambaro na tshikhafu vha khou tshi vhona ndo ambara Manchester ndo ambara tshikhafu tsho rungiwa nga vha zwanga Snitwe ndi khombo uri ndi local ni ya support local mngana wanga hai zwa vhukuma local ni ya support ndi ya support nga maanḓa manzhi nga maanḓa yeah ndi zwithu zwavhuḓi ndi zwithu zwavhuḓi America kanzhisa ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓesesa Manchester Freddy kha ri damba hafhanoni ṅwana mukala wa swika hune dzi miswaswo ini na vha ni khou ita na wana uri i khou ofenda vhathu kana kha musi zwiṅwe ḓi tshimbila na wana uri no ita muswaswo na wana ni songo to amba dzina ḽa muthu na wana uri wo swika wa tou vhudzivha ha mbilu ya muṅwe muthu na wana ni khou tshimbila vha khou ni ṱasela vha khou ni ita zwifhio zwono vhuya zwo itea hezwo zwithu ṅwana mukala ya no ruwa ndo ndo rwiwa malwane then na tshitori ndi na miledza ya maanḓa ende miledza ile ku kwama vhathu badi hezwo zwithu ndi rwela zwezwo zwa miledza lune yanga una miṅwe miledza ine ya ofenda vhathu ndi tshi sedza na nṋe ngori ndi a kona u amba uri tendani ndo fununga miyamba na wana muṅwe muthu ane kha musi hana mme kana ho muthu oyo ha ku funiwa nga muthu na muthihi lune ndi ofenda blind zwi ofenda zwani fara hani zwithu Manchester ndi khombo uri zwi ni discourage uri ni si tsha ita dzi live dzanu zwi ni fara hani Manchester zwone a zwi to swika hune zwa kwanyeledza huṅwe fhethu ngori nṋe ndi vha ndi khou ita zwithu zwanga u tou uri ene kha musi tshenda tsha vha tshi khou mu eḓana ndi vha ndi khou ita zwithu zwanga era ndi siko mbusi unga Rami Phano uri no ruwa gai a ḓivhi uri ni comfortable no zwiambana no ruwa gai Manchester Friday una muṅwe muthu ane thi ḓivhi u khou zwi ḓivhela gai o i fhindula hafha kha comment opfi Kings ndi gai gomba mini ndi gai Manchester Friday gomba mini ndi iṅwe tavene ya Ngulumbi nṋe ndi dzula Phiphiḓi mara yone i Ngulumbi u tou vha uri Ngulumbi na Phiphiḓi ndi murathu na mukomana ndi khou tenda ndo ruwa nga maanḓa manzhi nga maanḓa hanengei ndi khou tenda vhafunzi vho Manchester Friday kha ri fhirele phanḓa vho Manchester Friday kha zwine vha khou amba zwone ndi tenda no pfulufhela zwori tshifhingani tshi ḓaho vha ḓo ḓisa dzi huku dzavho vha tshi khou babalela na dzi feeling dza vhaṅwe vhathu ngori miledzi yavho ndi yavhuḓi nga maanḓa ende ri khou ḓi funesesa uri i swike na kha riṋe haleluya kha musi ndi nga ṱoḓa u ḓivha Friday mafhungo a muzika o ḓo ambiwa nga muṅwe wa muṱaleli hafhano nda ndi khou ṱoḓa uri ndi dzhene kha zwino kana kha dzimbuso dzanga hafho dzine dzi ṅwala ndi hune ndo swika kha mbuso ya muzika a ni tou vha kha muzika ngo to ralo mara ni ita muzika a si kale ro vhona muzika wanu wona ni wina na Road Kid Venda ndi khou amba uri mafhungo a muzika mwana mukala o thoma nga tshifhinga tsha miswaswo kana ndi zwithu zwo ḓo zwino hone zwo ṱoḓedzwa nga mini ḓo tou ṱukhufhadza kha sela zwa muzika uri zwo thoma gai u itea mini muzika ndi kale mama ngo zwi vhona kha musi no ita tshithu 5 years no ita tshithu tshithihi kha musi nga ḓuvha ḽithihi na bvelela nga tshetsho tshithu so muzika ndi kale ndi khou pusha muzika u tou uri zwa si khou vhuya zwa tshimbila mani zwi amba uri zwa si khou pusha vhathu so zwino so ndo tou pfha uri a thi tsha ita hezwi ndi nga si tsha ya nda repa nne studio mara ndi nga ita muziki kha musi muthu o mpicture ndo zwi amba na mathomoni muthu o mpicture ndi nga ita music nga vho Manchester Friday mara not ngo repa ndi pfesesa YouTube channel yenda ndi khou ḓi penda before ndi sathu ḓa hafho ndi ramba no vha no posta zwa mujolo zwi vhonala zwi nga ndi dzi episode kana zwi vhonala zwi nga ndi drama no vha na muṅwe wa khonani yaṋu Tshifuwa Ratshili kana Ratshili ni khou ḓi actor zwine na khou ita zwone ḓo ri ṱalutshedzavho ḓo ri vhudza uri hu itea what's going on fhaḽa fhethu ṅwana mukala Ratshili o vha siho okay ndoṱhe then ya vhuvhili nda ndi khou tea u shuma na Ratshili
then ndambo ḓi shuma ndi ndoṱhe ngori o mbo ḓivha kha musi ro mbo ḓi khakhisea nga zwiṅwevho then nda i shuma ndi ndoṱhe a thi tu i bvisa zwa zwino. Ndi mini ndi ku short drama kana ndi drama ito fhelelaho hu khou itea mini Friday? Ndi khou nyanga u sokou tou rwa kha musi ndi a sokou ndi episode zwezwo kha musi ku drama nyana ndi khou tou khanda maybe nda ita party dza vhuya dza swika kha 4 u bva kha 1 fhedzi just to sell talent uri I can act, I can do what. Yeah. Ndi zwithu zwavhuḓi ndo zwombela zwori talent. Ndi zwombela zwori na dzi producer dza mi movie kana dza dzi drama dzo ngo fhambanana musi vha tshi ṱoḓa vhathu huṅwe vha ya tshekana kha profile ya zwine na khou ita zwone sa zwine na khomba zwone musi no tou sokou actor zwithu na zwi poster hanefhaḽa kha YouTube yanu kana kha social media dzanu muṅwe muthu a tshi zwi vhona kana iṅwe producer a tshi zwi vhona wa ni dzhia na namba na vho no ṱuwelela muno ngana zwi khou phera nga maanḓa ndi khou ṱoḓa u ḓivha Friday ri tshi khou ya phanḓa ro no vha vhona vho Manchester Day vho Manchester Day ndi ri zwone zwi khou tou ḓala ndi khou amba uri izwo zwithu zwi ni farani ṅwana mukala ni ri mini ni tshi vhona dzi mantsha dzo no khou sokou ṱapanyedziwa nga nṱha nṋe thina problem nazwo like ndi vhona uri havha vhathu nṋe ndi dzi role model dzavho ndi zwone lune vha sa nga si ri vha pfhi mantsha kuṱoho kha musi zwi amba uri vho pfha uri maanḓa manzhi a na nṋe ni khou leva kana vha tori kuṱoho Sunday no so kana captain Sunday kana so manje Friday ne tina tshelede yo ḓi rengulula arali heyi live ya swika hune ya ḓo swikiswa hone nga vhuno ḓi swikisa ai kona kwanye ndi khou themba zwilulu uri khou livhuwa na vhathudzanya vha mabambiri vha Mutale FM vho zwi itaho uri ri kone u vha na itshi tshifhinga tsha u amba ri vha ri khou ḓi haseledza na Mancha Friday ya vha khou ḓi mupfa khou amba nga ene muṋe ri khou ḓivha vho station manager vha Mutale FM ndi vho Virginia Ramarumo khathihi na mubveledzi vho Mpfumba V ya ri khou zwi livhuwa nga maanḓa ndi sango vha Zanga Snitwe vhane vha vhori vha ya runga vha ita mirungo muṅwe wa murungu khoyu na zwine ra vha khou ḓo ḓivha zwinzhi nga vhui ndo phina kana ho phiniwa handle yavho afho fhasi kha vha dzhene vha ḓivhese zwinzhi nga havho nṋe ndi pfi mastermind ndi master wa radio ndo bebyo nda vho phamula nga muḓini wa Museta zwinzhi ndo ri ndi mbo ḓi pfi Museta Mulanga vhone yango ntevhela vha ya kha Instagram na Twitter ndi Mulanga Museta kana 01master_mind_sa 01master_mind_sa Mancha Friday mafhungo a mujolo ndi ḓo ri thanganyana mani huna zwiṅwevho zwine kha musi zwi khou ḓi iteaho kana zwi khou sokou tou garama zwoṱhe na zwana dovha zwavhuḓi mbudziso mujolo zwi khou ganama kana zwanu zwi khou tshimbila yo ai ngoto ndi vhathu ni zwi khou tshimbila mani zwi khou tshimbila zwi khou itesa zwi khou itesa mara ndi khou ḓi zwi fhela mani zwi khou ganamisa muṅwe na muṅwe mungana wanga ndi khou tenda ndi khou tenda Mancha Friday mara athi ndo no fhulufhela uri zwi ḓo ḓi vhuya zwa ita zwi ḓo swika tshifhinga tshine zwi ḓo ni nakelela mungana wanga nṋe tshifhinga tshanga tshi ḓo swika mamuna ngori zwa zwino vhathu vhane nda khou vha wana vhoṱhe ya a zwi zwa khou tenda ndi uri ndi tonga ndi na talent iḽa ya musi kha musi ndi kha relationship ito ḓifha na musi fhedzi matshelo ni wane ri ri pfani kha musi ri tshene for Friday kha mafhungo a mudzolo na mini ndi khou ṱoḓa ḓivha futhi uri musi ni tshi khou tshimbila vhathuni nga maanḓesa Venḓa ri songo amba nga zwa Cape Town tshikoloni ngori nga ngei yo ḓalesa vhatshena musi ni nga hanefha Venḓa ni mbo ḓi tshimbila zwi vha zwi hani ndi khou amba uri ani swiki hune na neta ngo sokou tou pidzeliwa nga zwinepe then ri fate zwinepe na mini reaction ya vhathu vhe hani Friday hala zwithu zwi a vhavha mamungana wanga zwi a vhavha badi mara u tou vha u fenedzaho ndi fenedzaho ti mara zwi a vhavha mani ni mbo ḓi ri ni khou ringa hafha mari kha vha ri fhemuledza muṅwe ri mini ezwiḽa zwithu zwi a vhavha mama tou vha huna zwine wa nga ita wo no ḓivha Mancha Friday ndi khou themba so ndi a zama u zwi handla nyana uri ndi sokou zama u dzula ndi na maanḓa manzhi tshifhinga tshoṱhe
Okay, Friday nditsi kuona ngari khamusi mbuso dzanga dzapera nepo ndasati vana mbuso nji ndozvimbira zvo rinodzi uyaramba comeback ya mushuma ya morning boat ine vataura kudo ine vataura kudo vona 2020 or 2019 ndi 2020 ngori mudare FM yotumwa ngadzifawo dzamei nga 2020 okay rune ari khamusi vatova kutodziva zvinji nga mancha Friday khavadzike hapana nezvo zvinodi na game itaro dzinoenda kudori dzitambe mancha Friday and then ubva nepo ringakona kuamba na vatu varequesta vava kuipisa dzimbuso dzine vakodobvisa dzone fedzi risati jina ka game ndikodori vatu vatima vapfeezvinazve narimini game dzami ndi game isati viedzera dinawo ndikodobvisa zvibudziso nyana zvisambizva richiita mwana mukara okay handisingova na jinonga mutetemero ndisingova na chuwa asi izvo zvinotodina ndezvithu zvinoita kutori hanyana fara kuti votutura vomumbulo ringozviona fedzi risati jina ka game mancha Friday ndikodhora rotome ritambe edi yazvanga isinitwe have voresponsalo rehembeke yamushumo ikono yamuyani ubva unenepo ritakwa na game yacho yotoma inobvi hashtag I know it all ivaneni kuri kuga mancha Friday nditome ndifarefare michini yanga konono parero ndokakanda potedza zvisi zvone ndopotedza zvisi zvone zvanga smiti mweye choremuwa likopisa zvino madonga vakuruva ruvanga mupiso no usine zviva zvine vazotokwedichepeleza vachigunugurura vachigunubhedza ni rino mimasi maruku dzitopo nezvimwewo 082-812-6776 zvanga smiti mweye South Africa ndandikodzodzora rotome ritopfanyana vazvanga sinitwe vachikodiribudza zvine ukodiribudza zvone ngautoralo mancha Friday ni ready muse mwana mukara ni ready mwana mukara ndorindera chimwe na chimwe chine changaga mancha Friday nikuri mini ndorindera chimwe na chimwe I know era ndinamende ndikuita suzahone apononi ndivone zviri mini ndimini ikola mini yasevanga mini mancha Friday game yashotoma ipi hashtag I know it all hashtag I know it all mancha Friday ndikokumbira riniri hashtag I know it all ndimunamende vari kutomotachidza na mbudziso dzanga pononi dzinoenda vonadzo hashtag I know it all mancha Friday ndingori nyasidiva ine zvisi tu ndindoendera chimwe na chimwe mamungana ndondochiwa badi ndiyawa mbudziso yotoma kamusi ndiumbere ezvinoni kavatarire vavorini ngazvonga zviviri ngotodzidzokupadza ngazvonga zviviri na miniti miviri zvichitangana zvoita 2 ndikumbira rusungova na comment ine kumwariwa ine yekutumana nazvoenda kubudzisa kunoni ndikutohumbaira vatu vasho atikotodotsima comment tikotodore vatu vavo kumwara zvine vakumwara mara usungova na comment ino kumwariwa inokutusa vomancha Friday kazoenda kubudzisa vomancha Friday mbuso yotoma chikoro chatengwa high school chiwana rakashango lipiyo tengwe high school ichila chinodhivya ngamanda asizone asizone nimbudzi ndifire kana nimbudzi uri ningodhumbura chiwaniro chandimo manje Friday ndomala khaladzi ngosachimbira chikoro chatengwa high school chone ndinochipa badi chinabvuma loria vana manda manji badi chikoro chatengwa high school chiwanala chandama mutare hangi fasi unenda bvaone okay ariperera panda kamusi samutu enene yavorini yachimbira and kamusi nyanzita ndichipombolowa nyana hei ningaipindura mancha Friday ndikuse pano nohumbera kavatarira vavorini rusungova napindiro nanti inodhanga ka inbox ine kutusa vomancha Friday mbuso yawirike hamatelemusa restaurant uone rakashango lifiyo hai hapo ningasikone hapo ndimakwarela hapo hai hapo ningasitende
ndimaparera neiwana ndiyona. Yeah. Mbudziso ya vhuraru Mancha Friday mupresidente weavusa usathu ḓa Vho Mandela kana weavusa nga murahu ha Vho Mandela o vhusa u bva nga dzi 15 dza August 1981 u swika nga dzi 10 dza May 1994 ndi vho nnyi? Ndi FW de Klerk. Niwana ndiyona. Niwana Friday. Ndikuepfurela kha ya vhuna Mancha Friday Ramswaso ono ḓivhiya nga vho Rowan Atkinson ni mpfarela kharali ndi sikuto vhala dzina heḽinoni zwavhuḓi vho Ramswaso vhono ḓivhiya nga vho Rowan Atkinson vha pfhi nnyi kha dzina ḽa stage kana kha dzina ḽine vha ḽi shumisa ngo kha u vha Ramswaso? Mr. Bing. Hayi nini yaita obvious ndiyona. Ari ndakutogeza nde. Muthusa president wa shango la Afrika Tshipembe zwa zwino vha pfhi vho nnyi? Ndo ḓivha vho Kalimo. David Mabuza. Fani hapa Mancha Friday, fani hapa noni. Asiana. Ane balaba mireza manda manjinga manda. Ela ndiyana Mancha Friday nedzikona no ḓo ronga dzilana dzila ine ito ri tshikolo tsha Thengwe tshivhonela kha shango ḽifhio fhedzi ndi khou vhona vhathu vha khou comment kha musi ndi vhathu vho dzhena zwino vhathu vhashu hu tshina game mbili dzo salaho nga zwanḓa zwivhili na milenzhe mivhili ndi khou humbela u sa tsima comment vhathu a thi khou ṱoḓa vha tsimela comment kha vha vha khou ṅwala zwine vha khou ṅwala mara vha songo ṅwala phindulo ya zwine ra khou vhudzisa ndi khou tou zwihumbela vhathu vhashu nga zwanḓa zwivhili ndi khou tou zwihumbela Mancha Friday ri khou fhirela kha game ya vhuvhili ine ri tshi fhedza game ya vhuvhili ri khou kha ya vhuraru u bva kha ya vhuraru ri ḓo vha ri khou dzhenisa vhathetshelesi vha ḓo vha vha khou ni vhudzisa dzimbusi dzine khou ḓo ni vhudzisa dzone ipfhi #I can solve it kharali ni tshi nga i solve ndi khou humbela ni ri #I can solve it ri nambe ri takutshedze nayo ṅwana mukala. Okay. #I can solve it. Mbudziso yo thoma Mancha Friday thikwa nga tshikhuwa ipfhi mini? Thikwa nga tshikhuwa ipfhi mini? And I kept. Vho Mancha Friday vha milidzi ya maanḓa manzhi nga maanḓa. Vho iwana ndiyone vho Mancha Friday. Ya vhuvhili K vhuswa ha mbodza nga tshikhuwa vhupfhi mini? Life up. Mancha Friday no dzula na nyene fhene dzula hone cause I'm sure ni nga vha no dzula na muthu afho no khou ḓi ni vhudzela ni na nyenefu. Ndi ndoṱhe ndi tovha rumuni yanga hanefha. A una phone na khou shumisa yone ine na khou ṅwala na Google dziphindulo? No. Ira ni time ndi bvele phanḓa ḽiṱo ḽa mulenzhe nga tshikhuwa ḽipfhi mini Mancha Friday? Vhafunzi vha maanḓa manzhi nga maanḓa ḽiṱo ḽa mulenzhe hu si heḽi ḽo vhona ḽa mulenzheni ḽipfhi mini nga tshikhuwa? Dani naye. Pokalas. Oh. Uncle. No, no, kha musi vha tshi zwi amba uri English words don't have valid pronunciation. Vhaṅwe vha ri uncle, vhaṅwe vha ri uncle, mara ndi zwone zwi namba zwone ndi khou lingwa nga maanḓa no ḓifha tshifhinga era ndi ni role hezwi ṅwana mukala. Ane wala vha miledza ya maanḓa manzhi nga maanḓa. A ni zwingo ṅwana mukala. Hafha ni ri khou ḓo ri fhirela kha game yo fhedzisela ya vhuraru. Hafha ni ri ḓo vha ri khou reshuffle cabinet kana ri khou ita cabinet
nga vhathu vha Venḓa. Ndi khou ri ni sparise zwezwo ri thome ri tori zwiṱukuṱuku kha zwanga sinitwe ri vhuye ri ye phanḓa. Hallelujah, I really feel zvanga sinitinwe choremuwa likupisa zvino madoka vakurubaruba nga mupiso no zvanga sinitinwe zviambaro zvashuka ndiyo zvina zvinojenesa muya nakamabhudiro kamuviri usine zvina zvine vadzodoko tichepeleza vachigunugurura vachigunumedza ni rina mimosi maruku dzitopo nezvimwevo 082 zvanga sinitinwe South Africa. Ya khamusi ndi sepona no ṱalutshedza uri vha khou pfha ri khou amba nga zwanga sinitwe ndi vhaṅwe vha vhathu vhane vha vha ya runga zwa zwithu zwavhuḓi nga maanḓesesa zwavhuḓi zwi a khuḓiwa vhathu vhashu vha khou tshivhona tshikhafu tshe nda ambara tsho rungiwa nga zwanga zwo luga na thengwe ono bva kha zwanga sinitwe ndi zwithu zwa lokhala lune arali vha khou ṱoḓa u ḓivha zwinzhi ngavho kha vha dzhene hafhanoni kha handle yo phiniwaho kha dzi comment vha vhone zwinzhi zwine vha vha khou ita. Mantsha Friday ndo vhuya ndo vhuya na kha luṱa lwa vhuraru khamusi ndi sathu dzhena kha luṱa lwa vhuraru ndi tama u livha vhathu vhoṱhe vho no khou vhona vho Rambuḓa Phuluso 9 pfhi okay the boss Rami Pfano Mukundi 28 na Ramindano Muvhala Ndivhuwo Yolanda ya na vhaṅwe vhanzhi luvhone Rambuḓa ya ndi vhanzhi vhathu vhane vha vhori vha hone Innocent Nyelisani Manari ya ndi muṅwe khonani dzanga ndi khou muvhona o dzhena fanoni khamusi ndi se phanḓa no amba uri phinana nṋe nga shonisani ndi kone u vhona vhathu vhashu ndi khou livha nga maanḓa support ya iyo khamusi ndi se phanḓa no amba uri ri stopedzana na heyi game ya vhuraru vhathu vha ḓa vha khou requesta vha ḓa vha khou dzhena vha vhusa zwine khou ḓo vhusa zwine vho Mantsha Friday hafhanoni ndo fara bambiri ḽine ḽa vhori ḽo dzudzanyiwa uri vhone vha ḽi fhindule zwi sina ndavha uri vha khou ofenda nnyi vhone vha songo vhilahela vha vhudzisa mbudziso vha ri kha u blame riṋe a thi ri vho Mantsha Friday. Comment ndi khou dzi vhona ndi khou ḓo ri dzi request ndi khou dzi vhona dzi khou dzhena vhana vha mukala ivha no imanyana ri fhedzisa ri tshi to fhedza hafhanoni vhe nḓani ngo requesta ndi ḓi nṱanganedza ra kona u amba. Mantsha Friday ri khou ita cabinet nga vhathu vha Venḓa ri khou ita cabinet nga vhathu vhane vha bori ri a vha ḓivha ri khou thoma kha ndi cabinet ya mi cabinet ya parliament tini ya vhona parliament i funa vhona cabinet vho Ramaphosa sikale kale vha khou bvisa fula cabinet yavho na nṋe ri khou ita cabinet yashu hafhanoni. Okay. So una basic kana ndiri una minister wa education basic education una tourism una finance small business development water and sanitation havana president havana police kana minister wa police so ndi khou vhala nga tshithihi ini ndo vha ngombudza uri kha vhathu vhane nda khou vhamba ni khou tama uri eyo department i vhusunga nnyi ni khou kona u pfhesesa. Hallelujah. Ini ni songo vhona ndavha uri ni khou fara feelings dza nnyi ni ḓo mbudza uri ni khou tama uri i itiwa nga nnyi nga nṱhani ha reason dzo imaho nga uri na reason dzo imaho nga uri hone uyu one a ni ngo munanga wa ini songo munanga nga reason dzo imaho nga uri na reason dzo imaho nga uri zwi khou kona u pfhesesea. Ari takutshedza kha basic education kha ndi khakhisa na SABC livhu ni vhona uri ndi nnyi ya tea u fitha kho vhusa fhanoni Mantsha Friday. Basic education kari pendika ri songo isa hangei kule hangei zwinga si luge vhana vha nga rwiwa nga dzinkwe nduri ni nga vhona vhana vha tshi khou vhuladzwa dzimbani ngozibona Mantsha Friday ari menefa arungedzi okay ari ya panda Department of Tourism kana kha tourism huna Zonzo DJ Zonzo na Jabu ni khou vhona ungari ri nga ifanye nga reason dzifhio Mantsha Friday. Ama snake afiki vhona nga ndi ya Zonzo ini ndiri vhulaisa ini ndiri vhulaisa rive Zonzo ngori vha Jabu ndi vhona ungari fhethu hunzhi vha nga u dalela ava fhethu huṅwe na huṅwe. Okay ari fhirele phanḓa hafhanoni kha finances huna
vo Hendrik Makuya, Dangerous Man na Alicia. Ni vona nga ri inga fitanyi. Hey. Ngori ndi mufunzi onoamba ngopedzi ti. Nandikoipa Alicia. Ngine masedi. Ngori ndivona ngari chigwiri gamcherede achizudei. Chigwiri chitodipa china cherede. Ngozibona ande Ajina. cherede itohamba yone ine man. Ngozibona cherede inoima parto zonzo mtu na cherede. Ndikubona ngani ngava na cherede na kamutse nisatambi kana nichitopenya ngena dola vaselina vezi. Namanchisa mbudzi nisatori mutu. Ini ndorresisa ini. Ariverere panda. Ndikoni pesa yesa. Ariverere panda ngona mkala. Ariko daka small business development. Una Chirizimatidi wa brand yanda na brand made in Venda. Avana Roms Neromondo. No mwango zina lola kuma mara. Chifandia zoru kina Romondo. Ini wona ngari ingajiunga nyinka Chirizimatidi na Roms Neromondo. Small business development. Karipe hoi wanda. Rife wanda. Neromsi atito develop small business da. Ngori ma business ya wewe la muna. Ajikono do renga traka. Digo ten. Renga simu be hapo. No, Rife wanda Chirizimatidi. Rikuferera panda ka water and sanitation. Nisangu offenda ndikombere riskofindwa refire zvinji singombangaso. Water and sanitation ina ndivorambao na ntumbu rikuifanyi. Obvious. Ntumbu madi adhiri. Ngozwana. Ndinonga ramba uchauri chingakona rishimisara madhi zvavhude ringakona wana madhi asina chika. Rife mtanunu wa mavu. Arife mtanunu wa mavu. No, ndikoferera panda. Uferera panda pono ni una police, minister wa polisi. Una Rachakili na Metro CMG. Iko fwanyi. Why not nanga kawa watu wawili? Asine ndi mudzidzanyi wanga ndi producer wanga vapipo mpfumba vuledzani laki asine. Minister wa polisi. Rachakili nganama. Okay, aripe CMG. Ndinyane anenda daranga yengo repa. Ndingari Rachakili mara rikoringa chipolisa aripe CMG. Ndikoni pesa yesa. Uferera panda hapo noni una president, office ya president. Ine una mu president na mutusa president. Yeah. Kawi motoma unavo Hilda navo Joe. Zamuzore president ndivo Hilda, mutusa president ndivo Joe. Kawi mawili una makadzi na prefix. Zamuzore president ndi makadzi, mutusa president ndi prefix. Iko ya guy manja friend. Atiko ipazo de mbudisongori. Atiko diori. Ndikoteo vanangisa hani avatu. Okay, nanga president mbili kana mtu za president kabamwe ndari president. Nanga mu president na mutu sa president wawe. Kabwi motoma mu president mu president ndi mo Hilda, mutu sa president ndi bo Joe. Zamuzore arana nanga bwi motoma nanga vatu vaviri. Uyu mu awubiri mu president ndi makadzi, mutu sa president ndi prefix.
ini nikuipa mapio kawa watu wawili. Yaronga kwanda yono. Akaripe hiyo jamu. Ribe bo hilda. Wado usangandera yona. Kane zokuti songwa rudivera bona ko zvinhu zvestatus zvinongo papedza zviti kuti simbedza veyo ni chingani kore nyana. Ndiko comment hapo mgaranga. Ndiko bona womakuya. Ndiko bona womakuya. Asibone ti. Ai vangasiko ni Instagram. Marai. Karibu sunga buhilda. Oribusunga buhilda. Yeah. Na mtusa president wo Joe Manda. Yeah. Ndikotenda. Fatsa nduzumbira mancha Friday uri parliament imwe na imwe ifuna vana fhethu ne dzira hone. Iye vho rine ngori ri khou ya Venda, iko ya Mutanga, iko ya Hamia Odani. Iye vho rine parliament iko dzira gai. Hamia Odani tu thembi man. Mara dziawa Hamia Odani. Dziawa. Iye gai mancha Friday. Mtanga wa dibesa. Una dibulu. Hamia Odani. Iye Hamia Odani. Mtanga utongari mtanga auchato phalesa zozwino. Uko phalesa Hamia. Onopumulesa. No, ndiko ndipasesa mancha Friday. Para ni kuno ndosapya panda. Ndoputedza sichali, ndoputedza. Ndiye ane mancha Friday yorino kono dziya cabinet yavo rine ine arari kamusana pangubo jino zvino vasingoipfai ndidobuluse Department of Basic Education una ndikachikakisa na SFDC rivu mancha Friday uri karibu songa ndikachikakisa referere panda katourism ubona zonzo na jabu mancha Friday ari busonga zonzo referere panda ka finances ubona Alicia na umakuya mancha Friday ari busonga Alicia small business development obuna Chirizimatidi Wanda na Rwams Neromondo mancha Friday ari busonga Chirizimatidi referere panda ka water and sanitation ubona ntombo mapfura kana ntombo onobva ntombo mapfura na ndiko rambao mancha Friday ari karibusonga ndiko rambao mutanono mavu rieka department ya mapolisa obuna Ratakili na Metro CMG mancha Friday ari karibusonga Metro CMG avana mapoli kana na president office ya president anapo ndi une uona vo Hilda vana vakushimisana navo Joe Manda na makadzi achikushimisana na prefix mancha Friday kari zvipe vo Hilda navo Joe ari cabinet kana parliament day kayodzura Hamia Odani ngori mutanga auchaphalesa naone ari kuzvivonga manda fara nefa futi mancha Friday nedzidzanya ya ndikubona na dzicomment dzodana manda vo nuzisa nuenza hey dzina liko mbalele I love Angel vo Ramipfana ndonolibala Root Kid Venda na Root Kid Venda fununi I love Korwela Masindi Pfarelo vatu vanji mani vakuritana kuzviri bonga manda tikidzeve kuri bonga manda vatozumura zviri inoni nyambedzano yolambedzwa chofisi ngapa zvangasiniitwe varunga zvokudinga manda sesa vakuchiona nechimwe ndochiambara kunoni kara vakodokona zvimwe zvino vakurunga kava yakadzicomment apo opinwa handle yavo vadokona mana zvingi zvinji adhivorandima nechidzivani sedzani na vamwe vanji ya rikuzvifuna ngamanda kamusi ringa konovhurera kunoni rotomarari ikazvanga vapfenga zvanga sinitwe rikomba nga vatude ubva nepo vachikuti murequest ndadhova ndikotuma vatanganedza rotomarari ranga apa Friday hallelujah zvanga sinitinweye chorewamuwa ndikopisa zvino madoka vakurubarubanga mufiso no zvanga sinitinweye zviambaro zvashuka ndiye zvina zvinojenesa muya nakamabhudiro tamuviri usine zvina zvine vadzodzokwedichepeleza vachigunugurura vachigunubhedza ni marukutitopo nezvimwewo 082-812-6776 zvanga sinitinweye South Africa
zikudi hanefha kha Instagram ya Mutale FM. Khamusi arali una muone o ḓi dzhena mathomoni a bva nga nṱhani ya data kana ene a nga kona u swika mafhungo a data, kha mu vhudza uri pfhi a songo vhilaela a tshi to fhedza kana ri tshi to fhedza nei nyambedzano ya vhoriṋe ri khou ya ra i posa kha YouTube channel ya Mutale FM. Vhone vha swika vha ri Mutale FM vha thoma ngo subscribe, ri ḓo i posa nga ningei. U bva hanefho ḓo vha khou swika dzi mbekanyamushumo dzo yaho nga u fhambanana kana ḓo vha khou swika dzi nyambedzano dzo yaho nga u fhambanana. Vha ḓo zwi humbula zwa uri matshelo ri khou amba na vhafunzi, ri khou amba na vhafunzi vhane vha ḓo vha khou ri vhudza nga ha bugu yavho ye vha i ṅwala zwenezwo na matshelo vha dovha vha vhuya vhathu vha hashu. Ndi khou ḓo ri ndi cheke hafhanoni kha vhathu vho no khou requesta Mantsha Friday, ri pfha uri vha khou ṱoḓa ni vhudzisa uri mini vha khe vha tshi amba vha ri mini khou muthu wa thoma u ḓivhidza Fortune a thi ḓivhi zwa uri network i ḓo ntendela na network a thi ḓivhi ri khou ntendela na ya o swika khoi ṅwana mukala Vha ri mina ro vuwa uri ni ṅwana mukala Mashi ro vuwa kha wo Mantsha Friday u khou ḓo vhudzisa uri mini. Vho Mantsha Friday a vha ḓo mbudza vhone afho Cape Town vho to swikisa hani vha a una thaidzo vha ḓo fhindula ṅwana mukala a thiri zwino ahuna kana na murahu. thank you no vho Mantsha vha songo vhelela, ndi khou ḓo ri thome ri dzi dzhie dzi tshi nga dzo vhala nyana ri wane muṅwe futhi ri wane muṅwe pfhi Cape Town vho swikisa hani masikwa dzi thendo ri vhone zwa uri network i khou ri mini vha kone u dzi fhindula dzi singa dzi ro gadanyana. Khamusi kha vhathu vho no khou dzhena vha vhalele tshifhinga musi o dzhena vha songo tou lapfhesesa uri na vhaṅwe vha kone u amba masikwa dzi thendo uri mini fhedzi. Hello ndi network dza mushashasha. Ni nga wana uri u khou shumisa network dza mushashasha ndi zwone zwino kombitisa uri a balelwe u ripha kana ri balelwe u mupha. Ri fhirele phanḓa pfhi makhadzi rambuḓa ri vhone zwa uri network yawe i khou ri mini, network ya makhadzi i khou ri mini, network ya makhadzi i khou ri mini. Vhathu requestani ni ambe na vho Mantsha Friday mani ni ri vhudza uri mini ndi mini kana ni khou ḓo vha vhudzisa zwifhio. Ndi khou vhona hayi a si khou tenda khamusi ni nga vha ni ngo fhindula heneyo vhuso ya murahu Mantsha Uri ndo isa hani Cape Town no swikisa hani. ndo ḓa nga tshikolo like ndo ṅwala grade 12 nda swika hafha nga 2020 zwo ndi kha ṅwaha wa vhuvhili ndo ḓa nga tshikolo a thi ngo ḓa vho to ḽa vho soft life. Ini ni ngo funa uri ri sisiso mara ni a ḓivha o decline o requesta muṅwe okay ri ndi fhirele phanḓa. Muṅwe o requesta hafhanoni ndi tshi khou dzhenisa o mbo ḓi decline. Vhathu vho no khou ḓo ḓivha nga vho Mantsha Friday kha vha dzhene vha vhudzise thi ḓivhi zwa uri vhathu vho no fushea na ri a tendela vho Mantsha vha ṱuwa na ra bva live kana vhathu vha khou ḓo dzhena vha vhudzisa na khoi muṅwe mbo ḓi dzhena. Ṅwana mukala urini ndi right man o vuwa no ima vhuya ḓa muna vhusala mbedeni kha vhafunzi. Ndi khou nyaga u vhudzisa kha vhafunzi hafha uri if arali ri khou nyaga u buka bookings dzavho ri nga vha vha wana fhethu hani na tshelede ine ya nga vha ya tshivhalo tshingafhani. ndo livhuwa thiri ṅwana mukala. Okay tonga ri network yawe i khou ḓi laṱedza fhedzi no ipfha mbudziso ni nga i fhindula ṅwana mukala. U bukiwa ndi nga si ambe price ono mbuka ndi ya muvhudza price ri a kona u swika hune ra ambedzana no ambedzana like ndi bukiwa nga price ine ya farea. Ndi vhone ngori mini zwavhuḓi ndo ya ngori ni tshi khou mbuka ni tea u vha ni khou sedza uri ndi gai. Okay thoma ni ime Friday khamusi ri thome ri phe ya muṅwe mbudziso. Ṅwana mukala ndi madekwana uri madekwana vhuḓi kha vhudzisa Mantsha Friday nda ḓo saka vhafunzi hafho uri iḽa ṱireke ḽa msi wana mizwe iḽani iḽa uri yo no bva ana ma ana thaidzo ḓangi ṅwana mukala thiri awe Mantsha khamusi ni nga thoma ngo fhindulela ya murahu ina ni khou amba yone uri mafhungo a dzi booking.
mafhungo a dzi booking vha tshi khou mbuka zwi vha zwi songo tsha to leluwa vha khou tea u mbuka vha tshi khou zwi ḓivha uri vha khou tou ntakusa ndi khou bva ndi tshikoloni and vha khou tea u dovha vha nkhumisa lune zwa zwino nda ndo to dzi vala booking lwa tshoṱhe u swika December vha khou zwi wana lune ono khou mbuka kha to ḓa ri ambedzane a tshi khou zwi ḓivha uri ndi Cape Town. Nina manager kana ndo ḓi manager? Nṋe ndi to ḓi manager thi nyango manager ndi kana ma to thola manager kha musi mara uri ndi khou shuma fhasi ha muṅwe muthu a thi khou vhuya nda ṱoḓa na luthihi. Fhindulani ya vhuvhili Friday. Ya vhuvhili i khou ri mini abe? Upfi trek ya musi ni na miso arali ndo pfa zwavhuḓi upfi i khou bva lini? Heiḽa trek man ndi kale uri recorda nga March 9 i sathu bva na zwino. Heiḽa trek ro i recorda nga instrument ine ya yo to downloadiwa. Then rambedzana na vho Mizo ngori kuti isa kha dzi digital platforms rambedzana uri no track ya ri nambe ri to ita beat ya vhuḓi ai nambe to bva i tshi to vha ya vhuḓi ri songo sokou i bvisa ngori ina maanḓa manzhi so heiḽa track na zwino a ri to ḓivha uri ḓo i bvisa lini mara no ḓo bva a tende no fhulufhela zwori ni ḓo dzhena khaḽo Mancha Friday a tende no fhulufhela zwori ni ḓo dzhena khaḽo ri pfe muṅwe story lini zwi sa nga ḓo itea mara i ḓo bva to uri a thi ḓivhi uri lini. Hai hu sina na thaidzo ari wane muṅwe hafhanoni ndo panga muṅwe ndi khou vhona zwori network iri mini Brothers Junior ya ndi vhona uri ṅwana mukala ndi kale ndo thoma naye ṅwana wa mukala u ḓo pfarela uri nda vhona na muḓagasi. Hai ahuna thaidzo ṅwana mukala. Okay, nda khou ḓo tou vhudzisa kha vhafunzi vhanga vha muledza wa maanḓa manzhisa uri dzi challenges vho dzine vha tama ri tshi dzi ḓivha dzine vha ṱangana nadzo musi vha khou ita online content dzine dziṅwe ri nga shela mulenzhe uri zwi fhungudzee vhuṱungu vhune havha khou ṱangana naho ndi dzifhio vhafunzi ahuna thaidzo no livhuwa nga maanḓesesa mbudziso ya ṅwana mukalathela shosho ndanda Friday ni nga i fhindula? Dzi challenge ndi nnzhi mungana wanga ndi nga to thoma nga iyo ri vhathu vha nyanga u supporta dzi YouTube vhathu vha nyanga u vhona dzi video dza vhoriṋe kana dzi content dza vhoriṋe kha WhatsApp kana to sendeliwa ende zwine zwa ri itela tshelede ndi YouTube. Facebook a i ri iteli tshelede, Twitter i ri iteli tshelede na WhatsApp a i ri iteli tshelede mara YouTube ndi malini mungana mara vhathu vha nyanga uri support ngei fhethu. Yeah, this one when it comes vhathu khamusi vha tshi khou nyanga u promotelwa zwithu kana vha khou nyanga u itelwa zwithu a vha ambi nga masheleni vhone vha nyanga uri ni vha promote kana vha to pfha uri ni tshi khou promota zwa vhaṅwe navho ni vha ngo vha itela nga mahala vha mbo ḓi zwa nganisa sheri ngozwi and rine ri vha ri khou phanda vhunyuku uri ri survive. Ndi khou ni pfhesesa nda ndi khou ṱoḓa amba uri khamusi ndi zwa ndeme uri ri wane na muḓivhi ane avha uri u a ḓivha nga mafhungo a dzi YouTube a ḓe ri amba naye nga vhundeme ha u like na u subscribe zwithu zwa YouTube uri vhathu vha kone u pfhesesa because rola ri tea u supportana ni nga si swike na supporta YouTube channel ya muṅwe muthu wa thungo ane avha uri khamusi ni khou takalela content yawe mara a si wa fhano a South Africa zwi vha zwi zwithu zwavhuḓi na luthihi ni kone u ngwana lune ndi sikho vhona nga ri support ya local ya ṱoḓea vhathu vhashu ndi nga zwino vha khou vhona ndo ambara na tshikhafu tshine tsha vha uri tsho rungiwa nga ṋala dza zwanga zwo luga na thengwe ndi musidzana wa hanefhaḽa Mutale ene a vha uri u khou ḓi itela zwi nga maanḓa kha nḓowetshumo ya vhubindudzi ndo ambara na tshikipa tshiṅwe no pfi Possibilities vha khou zwi vhona zwori ndi zwithu zwa local ndi brand ya Sidzani Nṋe Malale lune ri khou support local nṋe personally Mancha Friday ndi nga si mbone ndo to ambara zwiambaro zwine zwa vha uri ndi zwa thungo nga nḓani ya marukhu ngori marukhu ndi yone ine ndi a pfhesesa uri at least ndi to renga zwithu zwine zwa vha uri zwi ḓo lasta ngori thi thu to vhona brand hayani kana hanefha around ya marukhu ine nda nga tori ndi nga swika nda renga khawo marukhu mara as for zwikipa na zwiṅwe zwithu zwinzhi ndi renga zwithu zwa local brand dzavho Possibilities brand dza hanefha mahayani ni ngompha Friday khamusi ndi ise phanḓa huna muthu ane a vha uri o requesta khoi ndi Makhadzi Rambuḓa ri pfha uri khou ri mini Friday ni khou ḓivha na nṋe Friday
Mancha Friday ingo ḓuvha na nṋe Mancha Friday a ri tsha mupfa Mancha Friday ingo ḓuvha na nṋe Friday. Okay, ndi to ni bvisa ndi vhe ni request for uri ri kone u fhedzisa ngori a thi tshani pfa Friday. Okay, vhathu vha kha vha ri kha musi ro lindela Friday a dovhe a vhuye naye u khou ita zwo shumisa network dza mushashasha. U khou ita zwo shumisa network dza mushashasha ndo lindela Friday a tshi vhuya kha ri vhe ri khou pfa hafhanoni vha hashu. Zvanga sinithini weye tshakavauwa likopisa zvino maduka vakuruva nga mupiso no zvanga sinithini weye zviambaro zvashu ndiyo zvina zvinodzhenisa muya nakamabhudi ota muviri usine zvina zvine vazotovo dzichipeleza vachigunugurura vachigunubhedza ni rina mimasi maruko titopo nezvimwevo 082 812 6776 zvanga sinithini weye South Africa. Zvanga sinithini weye tshakavauwa likopisa zvino maduka vakuruva nga mupiso no zvanga sinithini weye zviambaro zvashu ndiyo zvina zvinodzhenisa muya nakamabhudi ota muviri usine zvina zvine vazotovo dzichipeleza vachigunugurura vachigunubhedza ni rina mimasi maruko titopo nezvimwevo 082 812 6776 zvanga sinithini weye South Africa. Ndani khou ḓi lindela advert tshi gomedza nda ndo no vhuisa nda ndi si tshena ini Friday mara zwino ndo vhuya ndi khou takalela no vhuya kha musi ri mbo namba ri mbo ḓi gomedza. Friday ndo vha ndi khou ṱoḓa uri ni sa ṱuwa ri ambe na makhadzi wa vhana zwanga zwo lugane thengwe ndi to sedza uri kha musi hafhanoni ndi ḓo bvisa hani zwanga zwo lugane thengwe ndi muthu ane a uri u a sika zwiambaro nga nḓala dzawe ndi ene o sikaho tshithu tshine a khou ndo tshi ambara hafhanoni. So ndi khou ṱoḓa uri ni ambe naye sa muthu ane a uri ndi kale ni kha industry no no vhona zwinzhi ni a ḓivha zwinzhi naho ni siho kha sia ḽa vhubindudzi kana ni siho kha sia ḽa vhubindudzi ni ḓi mufhaho maipfi mavhili mararu ane na nga kona u mufha one Friday thi ḓivhi uri ni nga zwi kona hanezwo ṅwana mukararu. Ndo lindela tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga tshiṅwe na tshiṅwe na tshi lindela. Ya irani ndi vhone zwanga zwo lugane thengwe uri u hone na kana network i khou mulaṱedza khezwo zwo mbo ḓi itesa makhadzi wa vhana zwanga zwo lugane thengwe uri mini fhedzi ndi hone ndi mbulangea no na nṋe ndo takala nga maanḓa u khou pfhala nga maanḓa nga thoma nga lumelisa na vhafunzi hafhanoni. Vho Mancha Friday ndi madekwana vhuḓi uri mini fhedzi nṋe ndi hone ndi mbulangea man o khou sea mini muhashi afho vhafunzi ndi kombela vha songo nthethela dzi investor dzanga vha songo nthethela dzi sponsor dzanga ndi khou tou zwimbela vhafunzi. No problem. Ya vho Mancha Friday ndo ri ndi vha vhidzele zwanga zwo lugana thengwe hafhanoni ndi ene ane a vha uri o sika itshi tshithu tsha ri mukoloni tshine wa khou tshi vhona zwino sa vhathu vha ene ri funa u tikedzana mane ri ḓi sapotana vha ḓi mufha maipfi mararu na ene vha ḓi ri sumbedzavho zwivhili zwiraru zwine a khou ita zwone ndi ngazwo ro mu vhidza hafhanoni makhadzi wa vhona tshifhinga ndi tshawe a nga ri vhudza zwiṱukuṱuku nga zwanga sinithwe. Okay, tshine ndi nga tou thoma ngatsho ndi tsho ri like okay zwanga snitwe ndo i thoma nga 2019 nga dzi 11 dza May and then ndi tshi i thoma ndo vha ndi na dzangalelo ḽo tama u crocheta vhaṅwe vha zwi ḓivha ndi vha ndi khou shumisa crochet ndi tshi khou crocheta zwiambaro zwo yaho nga u fhambana na dzi knitting sticks nadzo ndi a dzi shumisa zwino zwanga snitwe it's all about dzi design dzo yaho nga u fhambana dzine vhathu vha nga dzi ḓisa ndi tshi nga dzi ita nga wulu hu na dzi design nnzhi dzine vhathu vha nḓisela dziṅwe dzi vha dzo itiwa nga wulu dziṅwe dzi vha dzi tshi tou ḓivha zwiambaro zwezwi zwa normala zwine ra zwiambara ḓuvha na ḓuvha mara muthu u vha a khou ṱoḓa yeneyo design ine o i senda nda mu itela yone a pfha o fushea ndi zwine nda vha ndi khou shuma ngazwo nga maanḓa so vhathu vhanzhi vha 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 na thaidzo uri Soluga ha accommodate muthu muṅwe na muṅwe ngori u vha a khou ita zwithu zwa u sedzanaho na vhathu vhakene hanevha vhathu vhakene ndi vhone vho ḓisaho dzi design nda vha itela dzone zwino muthu muṅwe na muṅwe kha pfhe a free uri a ḓise design yawe ndi mu itele zwiṅwe zwa zwithu ndi dzi design dzine dzi tou vha dzi muhumbuloni wanga
ndi ya humbula design athi koni u draw but ndi ya humbula nda I runga and then ya bva yo dzudzanyea zwavhuḓi. Una zwiṅwe zwi a fara hanefho makhadzo vhana zwine kha musi anga ḓi anḓadza kha screen tsha founu vhathu vha ḓi vhona uri u khou ita zwithu ḓe makhadzo vhana. Okay, tsho thoma huna tshithu ndo tshi ambara fhaṱhoni tshine ra tshi vhidza uri it's a hair band. Vhasidzana vhanzhi vha tshi funa musi zwiluko zwi tshi nga zwi khou thoma u ṱala vha funa uri vha tshi shumise a thi ḓivhi uri tshi khou vhonala na. Tshi khou vhonala ndi khou vhona na tag ndi tag ya brand. Yes, tag ya brand yo ṅwalwa PZTR na logo ya ZTR. Ndi zwithu zwine ndi zwi attach kha tshiambaro tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda vha ndi tshi khou tshi runga zwi tshi ya kha dzi custom. Okay, zwa zwino ndo vha ndi khou shumana na iṅwe design hafha ine a thi thu I fhedza. Hetshi tshi khou ḓo vha like a long sleeve top. So ndi tshone tshine ndi khou shuma khatsho. For now, and then u ḓivha na dzi bege dzine zwa zwino vhathu vha khou dzi takalela nga maanḓa. This is the design ine ndo I runga vhathu vha khou I takalela nga maanḓa. Dziṅwe dzi design vhathu vha dzi cheke kha page yanga dzi hone. As you can see, this is just a handbag ya vhasidzana, and then u ḓivha na zwithu zwo ngo fhambana zwine zwiṅwe nda ndo no zwi package but I want to show you guys uri this to there. This is a custom made top. It's just a bralette top ye muthu I rungisa. So I'm sure you can see it. So it's a summer top ine muthu I rungisa. Just to okay, and the other thing literally vhathu vha songo hangwa all colors are available. Musi muthu a tshi vhona tshithu kha page yanga u ya ri ndo vhona tsha blue so a thi ḓivhi zwori tsha pink anga kona u tshitana. Color doesn't disturb me. Color dzoṱhe dzi hone dzi a wanala. And then there is also another bag ine ndi custom made ine muthu o to rungisa o pfha uri mini I khou fanela yo thoma nda I sumbedza o pfeswa uri u khou funa ye color and then nda mu itela yone. So everything it's free. unless muthu a khou vhona zwori maybe color ine a khou ṱoḓa ayiho then ndi understanda because muthu u tea u wana tshithu tshine a khou funa tshone a tea u sokou badelela mahala o wana tshithu tshine a khou tshi takalela. So ndi zwe zwine nda tshi nga ni sumbedza zwa zwino zwithu zwoṱhe zwi hone kha page yanga, everything is there ni to ya na vhona. Yeah, zwi khou fara nga maanḓa vhafunzi nṋe thi tu vha na manzhi because mafhungo a zanga ndi a ḓivha. Kha vha mbuse ni khou ḓo mbusa yone vhaṅwe vha ri vha khou tou rungiselwa suthu na dzi thai arali zwi tshi konadzea kha muvhuso uri zwi a konadzea na u ḓo vha rungela vhafunzi. Okay. Tsho thoma iwe muthu ndi wavhuḓi badi lune zwithu zwawe zwi tou vhonala uri a nga vha tshi zwi ita zwavhuḓi badi. So ene anga kona u runga like ndi tori mini none ndi radioni man like hezwiḽa nthu dza lace anga kona u dzi runga. Okay, nthu dza lace vha khou amba mini? Hezwiḽani dzine dzi nga fa idugu yo khamusi yo ṱhavhekanyiwa na mabulibuli. Yeah, okay, zwithu zwa so zwine vha khou zwi amba like yes ndi a kona u zwi ita nga wulu ndi tshi khou ita like it's like mabuli vele mara una mabuli a dzi pattern yo ngo fhambana zwi to bva khori vhone vha khou ṱoḓa pattern eḓe. So yeah. What you doing now? Vhafunzi tshifhinga tshiḓo ndi tshi sea ndombela nyembedze nese ya murahu vho vhuya vha amba uri ndi si khou sia zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha amba ende vha khou amba ndi khou sia zwine vha khou amba vhafunzi mara fhedzi vha nga isa phanḓa na muvhuso zwine khou ḓo ḓivha zwone thai ya vha i ṱoḓi vhafunzi kana suthu vhathu vha ri kha vha rungelwe thai hafha kha dzi comment. Nda nyanga u amba zwone na nṋe ngori ndo zwi vhona kha dzi comment hafha nda zwi pfha uri zwa vhukuma suthu ndi khou i ṱoḓa manini. Oh, okay, vha khou ṱoḓa suthu ya wulu vhone. Hey, ya ulu baby yo. Ya ulu man. Oh, okay. Suthu ya wulu ndi nga kona u ita
tshine nda ṱoḓa nga maanḓa ndi vha ndi khou tou ṱoḓa size ya muthu nga maanḓesa, so arali vhone vha tshi khou ḓivha size yavho kana vha tshi nga kona u yo kaliwa hanefho hune vha nga kaliwa hone, ndi zwone zwithu zwa ndemesa nga maanḓa. And then the other thing tshine vhathu vha ya tshi hangwa, na vhathu vhane vha ri vho place order vha songo tevhedzela maga oṱhe ane riṋe vha ZTR ra shumisa one. Yeah, maga hone ndi a uri like muthu arali a tshi khou place order ndi considera vhathu vhoṱhe vho bvisaho 50% and above, ngori muthu u ya ḓisa custom made yawe and then nda muvhudza zwori ndi vhugai a pfha uri u khou pfhesesa, and then after that a ri mini u ḓo vhuya murahu. And nṋe ndi vha ndo lindela uri mini u ḓo vhuya murahu na deposit, mara u wana muthu a tshi vhuya murahu nori o fhedza o runga na kuzvibona. So zwithu zwi tshimbila nga nḓila yori vhone vha khou ḓisa custom made yavho kana zwezwo vha tshi khou ri vha khou ṱoḓa suthu, and then nda ri kha vha ye vha kaliwe dzi size, nda vha ndo vha vhudza na price, then vhone vha tea u thoma vha bvisa deposit, and then vhono bvisa hafu ya deposit. Nṋe ndi khou runga nda fhedza nda vha sendela tshinepe tsha zwithu zwe nda runga ndo no fhedza, vhone vha kona u fhedzisa u badela nda zwi rumela kha vhone. So anga mind ndo mbudza uri nga vhugai? Zwi ḓo tou bva kha size yavho, hezwi vhone vho no mbudza size ndi a kona u estimate na u kala uri wulu dzino ḓo shuma ndi ngafhani, wo zwi vhona. Hafha vhurukuni ndi ambara size 28. Wa zwi vhona? Zwino hafha nṱha kanzhisa ndi sokou tou dzhia small kana medium, so a thi ḓivhi uri 10 u zwi ambisa hani nga nḓila yayo. Dzi size dzoṱhe ndi vha ndi nadzo nga maanḓesa arali vha tshi khou amba size ya vhurukhu, cause small and medium zwavhuḓi vhuḓi zwo i vha i sa tou meshare ya sharp ndi tshi nga tou amba, mara arali vha tshi nga mbudza uri ndi medium ya shopho ḽifhio, then ndi nga kona u ḓivha zwori size ya hone ndi i kalisa hani. Fhedziha arali vha tshi khou ri vhurukhu, cause item iṅwe na iṅwe i chargiwa separately, i vha i na price yayo, and then zwi tshi ṱangana zwi tshi vha asset ndi musi ro ṱanganyisa price dzoṱhe dza vhurukhu na dza top ya nga nṱha, and then if vha tshi khou ri vhone vha khou ṱoḓa sutu, zwi amba zwori baji vhurukhu havho ndi khou zama u calculate hezwinoni ndi tshi khou amba, so because zwi ḓo tou bva okay vha khou ṱoḓa for sure is a slim fit, right? Yeah, so if it's a slim fit i nga vhuya kha vho 550 to 600, because ndi khou zama u humbula because ndi shumisa dzi wulu dzo fhambananaho ende dzoṱhe vhunzhi hadzo dzi vha dzi na price dzo fhambananaho, so for specific suit I know which type of a wool ine ndi nga i shumisa, wa khou zwi vhona. So ene anga tshi kona u nkala o tou ntsedza uri havha muthu baji ine nga vha fanela ndi ifhio. Okay, vhafunzi vha mpfarela yo okay, okay, kha vha mpfarela yes, I can do so. Musi vha ntsendela tshinepe tshavho nda tshi vhona, and then vha ḓa vha mbudza zwori okay zwavhuḓi vhuḓi vhone vha wela kha medium or small like that, then khala vhurukhu like ro pfana zwo pfala it's size 28 ndi a zwi pfhesesa hezwo, and then yanga nṱha vhone vha khou mbudza vhori vha dzhia medium or small as well. Yeah, so yes, after vhono mbudza hezwo vha nga kona u dovha vha ntsendela, I can just estimate uri okay arali vha tshi khou ri vha between small and medium nṋe ndi khou tea u kalisa hani. Yeah, but it's not a big deal, asi zwithu zwino tou dina. Okay, makadzi wa vhana na vhafunzi zwo tou fhindula kha musi uri ri songo tou lapfhesesa nda ndi khou ṱoḓa uri vhafunzi vha tou pfha background ya zwiṱukuṱuku ya zwine makadzi wa vhana khou ita. Vhafunzi ndi khou tenda na u fhulufhela zwori vha ḓo ḓa kha DM, ri ḓi zwori vha khou tea u mukwamisa hani, mara ndi soko vhona ungari kha DM vho luga na mafoni ḓi zwori vha khou tea u fhiwa vhafunzi. So vhafunzi vha ḓo DM
saizi vha ḓo DM na zwithu zwine khou ṱoḓea vhafunzi vha tshi fhedza u rengelwa suthi vha vhuye ri dovhe ri i vhone sa vhunga zwo thomiwa fhano nda ndi khou ḓo uri vha tou wana background vhafunzi vhanga. Ndi khou livhuwa nga maanḓa ende number phone dza muthu ndi khou dzi ṱoḓa uri ndi mu sendele tshinepe then ndi ḓo vhona ndi mu sendele. Okay, number phone dzanga dzi hone na kha page yanga athi ḓivhi if ndi tshi nga tea u dzi amba futhi. No a songo dzi amba ene no dzawe dzi khou tea u fhiwa nṋe nda mu sendela unless vho muthu ono khou nyanga u dala a nga to dzi humbela kha muzika DM. I know vhafunzi ndi tenda no pfulufhela uri vha ḓo dzi vhona ngo ralo sa vhunga vhudzo pfhi dzi gai fhedzi makha dzi vhona ndi khou livhuwa tshifhinga tshawe o kona u vha na riṋe a ri dza zwinzhi nga zwiambaro zwawe nda ndi khou ṱoḓa uri vhathu vha wane background vha kone u ḓivha uri musi ri tshi amba nga mbekanyamushumo kana ri tshi amba nga khamphani yo ri sponsora uri khou amba nga khamphani ḓe ine ya vha uri yo kona u sika na tshi tshi ndambara fha mukoloni ndi khou amba uri ndi zwavhuḓi nga maanḓa u ambara zwa lokhala makhadzo a vhana ri khou livhuwa nga maanḓa. Ahuna thaidzo na nṋe ndi khou livhuwa ndo joina live and then ndo kona u amba nga ZTR. Okay, aise phanḓa no ita zwithu zwavhuḓi wa ḓivha uri zwittu zwavhuḓi zwi a mufanela ene umuthu wa ndo livhuwa a songo ita zwithu zwo vhifhaho na kaso u khou zwi vhona ndi khou zwi pfesesa ndi a songo shavha muthu wa kha vhutshiloni a huna dada vhafunzi na makhadzo vhana vha sa ṱuwa ndo vha ndi khou ṱoḓa u ita zwiṅwe zwithu zwine nda ndi songo zwi langana nayo muthu mara ndi khou tenda no fhulufhela zwo ri khamusi zwi ḓo tshimbila ndi khou ṱoḓa uri ri wane muthu o no pfhi Rootkid Venda ndi khou zama uri ndi mu dzhenise hafhanoni uri a kone u ḓa a ite vhutsila ndo vhona o vha a khou ṱalela live so ndi khou vha sokou vhona nga ri khamusi ri sathu fhedza nyambedzano ri mu pange a ḓa ite vhutsila hawe ndi a tenda no fhulufhela zwo ri ho ṱangana Mutale FM yanga kana hune nṋe nda vha hone ra ṱanganisa na zwanga Snitwe na vho Mancha Friday nga madzina mararu ndi a themba zwo ri a nga kona u sika zwithu zwine zwa vhori zwi a u fhisa so khamusi arali a tshi khou ḓivha hone kha request a ndetedzele mushumo mara ndi khou zama u musetsha hafhanoni ngori kha heinoni ya radio a thi naye hu muthu hone kha profile yanga ya personal kana kha Instagram yanga ya personal Rootkid Venda vhaṅwe kha vha ḓo mu mention mani a thi khou kona u mu wana hafhanoni nga kha heyi Instagram ya radio kha vha to mu mention ri vhone uri a ḓe ri ambe ndi khou zama u musedza Rootkid Venda ndi khou zama nga nḓila dzoṱhe vhafunzi makhadzo vhona khamusi a nga tou ri konḓela zwiṱukuṱuku ri wane Rootkid Venda ndi a muthemba kana u na dziṅwe dzi line dzine dza vha uri dzi a fhisa nga maanḓa so mashudu mavhi hafhanoni a thi khou kona u mu wana fhedzi u khou mensheniwa ndi tenda no fhulufhela zwo ri khamusi u ḓo vha khou zwi vhona hune a vha hone ngori nṋe thi khou wina vhathu vhashu Rootkid Venda ḓo mu menshena mavhana a ḓe a ite dzi line nga Mutale FM zwanga Snitwe na vho Mancha Friday ndi tenda zwo ri nga madzina mararu a nga sika something before sa fhedza nyambedzano ndi khou ḓo uri at least ri mu fhe credit vho ngori ndo mu vhona a tshi khou ṱalela hafhanoni mara zwine a thi tsha mu vhona vho Mancha a vha ḓo ri thusa mani ri mu lindele ne u ḓo swika zwi tshi konadzea arali u na muṅwe re na namba founu dzawe kha tou mu founele ngori vha nga vhona khou mensheniwa a siho tsini fhedzi khamusi vho Mancha Friday ndi ḓisa phanḓa no amba uri arali vhone vho no fhedza u itela kana tshithu tshifhinga tshine vhone vho ḓo fhedza u itelwa suthi yavho kha vha vhuye kha riṋe ri i vhone ri ḓo i vhona musi vhafunzi suthi i ḓo vhonala nga maanḓa ndi ḓo rwana nga nḓila ya maanḓa u khou zwi vhona ndi khou tenda vhafunzi zwezwi zwo rondela Rootkid Venda kha vha rinde vha mbudza uri ino ndi Mutale FM vhene khamusi a vho ngo kona u ṱalela u bva mathomoni kana vhene a vho ngo kona u ṱalela u swika zwino nga nṱhani ya data vha songo vhilela heyi live i tshi fhedza i khou ya kha YouTube channel ya Mutale FM vhone vha swika vha ri Mutale FM vho ḓi wana nga u tou ralo nga ndi kha ḓi pfhi Mastermind ndi master wa radio ndo bebiwa nda vha phamula nga muḓini wo musedza zwanyi ndo ri ndi mbo ḓi pfhi Musadamulanga ndi dabuka ndi tshi bva kha ḽa Mutale hange fhasi hune kanda zwo dza fhira ngaho ndi taxi dza vhuravhutsi ndi sangu Ismail Ara dza Momidzi khathine Big Bags ya mpho wa Tshandama vhatanzi ndi dza vhatanzi vhukhalifini ndi vha Mulovhedzi vhone yango ntevhela kha vha kha Instagram yanga na Twitter vha swike vha ri Mulanga Musete kana vha swike vha ri 01master_mind_sa 01master
_mind_sa vafunzi tidivi ri kid venda ku kondo wanana mamana Ardende udovoneta na usio track over ku shoot na music video like udovoneta ardende tidivi zori udo findulana ndo kono muwana fonona avare ri mupe 2 minutes khamusi udo ivona I request ndo senda request yafononi khamusi udo joina zvino ndani khou ṱoḓa uri at least a ḓe a ite nyambedzano kana a ḓe ite dzi line mbili tharu ri kone u fhedza na nyambedzano a tshi khou shumisa madzina mararu fhedzi Mutale FM, Zwanga's Network, Mancha Friday. Hallelujah. Akamusi roralo ro mufha 2 minutes ya ndo mu invite fhedzi I khou ḓi sumbedza I tshi khou loader ritende Yeah. usana na mini vafunzi nṋe ndi khou ḽipa tshifhinga tshavho vho kona u vha na riṋe ndi khou ombo ḓi swika Manda Hello. mini fhedzi ngani Ndatakara vari mini? uvona ima nṋe ndi pfi mastermind ndi master wa radio ndo vha vhona vha tshi khou ṱalela fhano nda ri before sa ṱuwa ndi khwine ri vha vhidze vha ḓe vha ite zwiṱukuṱuku nyana vha sumbedze vhathu vhutsila ndi khou amba uri vha hone vha thetshelesi vha Mutale FM vhane a vha vhaḓivhi zwino u vha na vhone hafhanoni zwi ḓo ita uri vha vhaḓivhe vhone ro vha fha madzina mararu fhedzi zwi tshi konadzea ra vha fha maṋa vha ita zwine vha kona zwone nga madzina maṋa Chete chipombolo. Vafunzi. Hallelujah. Zirini dza vafunzi. Ndotakara nga maanḓa manji mungana wanga ni chapu. Chipombolo wanga maanḓa manji. Ndo vhona no dropa ḽiṅwe hafha na musi ḽa maanḓa manji futhi. Ndo pombolo wanga ḽiṅwe ḽa maanḓa manji nga maanḓa. Hey. Hai maanḓa anu ndi manji mungana wanga. Ni a zwi ḓivha. Vafunzi vhanga na musi ndi swonda ndi fanela uri ndi bless vhathu nga mavese mavhili mararu nyana a songo ṅwaliwaho dzibuguni ane a khou tou bva ṱhohoni ya ene muṋe Esaya ri ite zwo puḽana ni a tea u livhuwa na mwana mukala ri sa tea kule thoma ni fare hafho no kana thoma ni pfe hafho ni ri zwi livhuwa uri ni hone Keep them like in the building. Ndiko ṱoḓa ḓivha mwana mukala ri sa tea kule ndiko ṱoḓa ḓivha ri sa tea kule mwana mukala ni mpharelela ri khamusi ndi khou vhusa mbuso ine ya vha uri yo kalula ni a damba nje hai ndi zwa vhafunzi ezwo ndiko takalela uri vhangani van G Beats o swika u khou vhona nyambedzano ino ndo vhuya nda muvhusa nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ndi ri hu na mungana waṋa no pfi Rukid Venda u blind u dzula a 9 age u a damba nje na ndi a tenda uri nda nga mupa nga hafhanoni a nga zwi confirm uri ndo vhuya nda muvhudzisa mbudziso fhedzi ri songo dzhenisa khazwo ṅwana mukala madzina ndi maṋa khayo Mutale FM, Mancha Friday, Mastermind, Zwanga's Network. Dorwa dzilaini ni masumbedza uri ni nyima washa. Buy a legend, win a legend VIP experience. Okay, wewe umetumeni connect na kupika raf. Ya una mbuso ine yokudziwa hapo yori manda manji yani hawana gai. Aransa. Sina manda manji ndio wana guys man. Zinachurala man vafunzi. Vakombeza. Okay. So zvisokode izvi zvithu aina tidivi nanne zvamumangadza ndiko apa yo manda ukimaje ari mini Mutale FM, Mancha Friday, You could enjoy the trip of a lifetime. Zwanga's Network, Mastermind ndi mana ini farani maito Mutale FM femini Mancha Friday, Mancha Friday Zwanga's Network, Zwanga's Footwear Zwanga's Network. Zwanga's Footwear Mastermind. Yeah, na Mastermind. Zwanga's Footwear na Mastermind. Farana ya mavili. Okay, avar ndiko bita pa chipomboro. Ka ṱoḓi ṅwana mukala ra khou ḓo uri a tou vha sumbedza vhutsilo uri ane u kona zwifhio
ngori ndinomubona vutsileni ha vana hula nga maanḓa ndo vhona kho birthday yawe na miṅwaha yawe a itendi na vutsileni ha vhana hawe ndi vhuhulu nga maanḓa. Ai ndi kuri wesa nga maanḓa man. Ndi khou vhona na makadzi wa vhana vho vhuya network yayo vha rwa nga fhasi ya bannda makadzi wa vhana. No man. Yeah. Ngo thoma. Ndiko bomboro. Ari pombolo. Yes. Yeah. Come on. Very come on. Yeah. Bad. Yeah. Okay, going straight up ndora tinana chitari FM rusika mutari babu dzenizwa uri freestyle dzanga na talent yanga ndikhulwa ne vavenda vanga sikare ya facts. Yeah, I spit the raps. Manja Friday, flow dzika rap. Babu dzenizwa uri ndikotorwa majab. Ndisela bullshit kari little jio chinap. Okay, ndingolithi what to watch footwear. Babu dzeni ndinake ndiyo ne footwear. Chekani madansi. That is what I wear. Babu Zenizwa Ura, I just spitting over here. From the head, yes, from the head. The beating on the killer, Bakori is dead. Didn't put your bomb by Yeningam is dead. Babu Zenizwa Ura, Sikara, the Bana Madrede at your Rasta. Mancha Friday in the pasta. Janaka beating the Kogidi Masakasta. I am good for that. The Watonga Bokasta, Minya, Nico Alabasta. Wow, no one paid ma. Dina Zangandori Atichilleri ma. Sara tutifene kateveri ma bafunzi mendi muvi bangeri ma. Okay, no gocha dikola nama yes ndo pay gocha babu zeniza uri flow danga to ziposa divuranda vara nditanga bora maposa. Yes, I'm the president kagemi I'm saying babu zeni I'm the president banga sizikone ye banga sisikone bakombona sapungoro ndoto banga filter nguru kutongo bakusina libono ndoto funga rinambanda funga dripine bonana ndoko ndotohunga ngori vakorasa tiko ita zofunga flow itoba mtuku iclean and it zodunga ndingasinkone ndidagayo babu dzenizvore ndikabhichimbranga nayo mara ndiadipasadike ndiningamayo babu dzenizvore ndiyagaya sachigayo vai dziflow dzitokoni dzikadida uri and ukadida hango chade manjeo uri ukadida muredza wadova ukore izano hangwa ndikorepongaro ndotokangwa ndokopfere majigere pasunga ndichirangwa flow ndovavona zori vakodango pangwa yezvitu zvitokoni tonga mdzimuka mezopangwa ndizvone yebhiti ndingasistopera tupera nakone papudzoni tsikonenda dzitupera zvazvino ndotodzura utokoriro toma ndichijena laptopa ndogogodhera zvindotingogogodhera ndotodzura ma vonani zvino ndikototamba ngahumbura ma dzanga dziperi vabudzeni zozviyatura ma dzanga dzikopa mera vone pakire zosuta ma vakoseya ndikobona ngaimoji atizokukoseye sona jena ka emotion ndofara thandano ngari ndine black motion muna nditova handsome naurdora body lotion mapfura ina ntumbu kupi mapfura yeri online mara usina mapfura vabudzeni zvori nditotamba ngahumbura ndojena gore secondary freestyle vochifura principal. Oh yes, ndorito pa principal kal ndovabudza zvori vodanga kal open favor pia amboderi signal babudzeni vaora kal atingo dada flow yanga iko dada flow toba chireza ndiko dango hada ndorito banesha na hone ndiyagada arkebi ungabo mancha ngori ndiyavanga manda. Yeah. Ni blind mpananga ni blind doji bafunzi wamanja ndi doji wa eliko domara rivenda ndila kuto upe venda mutu ndi nyina ndi mutu venda it's mfananga ni blind ni azori nini kari zviite so rikamusiri risomotangaidza mafungo nene ni richipedza ridomba nga account yanga personal ni hone ka account yanga personal 01master_mind_sa mulanga museta apono ningori ndiya mushumo ndichipedza mbava mushumo voda vodza account yavo muraho nene ni rikoti yo riambe ndidodisvikisa khabalwana va mutare FM uri vadzoyembeke mushumo ine uri ikati hanga na ini ngori tizvina kuno project ayembeke mushumo ivo Manchester Friday anona matada ai ari pomborowe
ridoshalize hayi rine risakara zvichirari Don't tambera ndiyama nyana nirwe nyana nditopa nyana. lipiwa heli Lana musi. heli la musilo pomborowa man avari ndivakweva pfe nichikokwea dabani fari yako. Ni blind. Ufia sara norendi flow. Okay hai avari ndivumure ndotodo pomborowa avari bapfe apo Essentia Extreme 3 actions to help your liver restore, strengthen, protect. It's advantage. Okay. Kamanda machinga man. Kota. I wanna get to know ya. I wanna bend you over. I kick us in over. Kota. I wanna get to know ya. I wanna bend you over. I kick us in over. Enough about kocha. Rejanaka give me na madaba kocha. Formation ni yoga ibede na Minnesota. Rejanaka picture but the word in the sosa. Okay, my flow too nice. Freestyle is what they having. Elevating bars, if I'm gonna take you to heaven. All these niggas tryna play with the boy, but they ain't getting no goals. I ain't playing with this niggas for show. I can't be coming with them, it's why this niggas spit. Bitches tryna hang with the boy, cause I'm lit. Gotta check the time, so I look up in my wrist. I've been pissing on the throne, I don't wanna sit. Whoa, the fire on my juice. Never put the good in the combo and the goose. My core in the clean, that in the team, my goose. Never put the order, shabu, bitch, dose, yeah, at least dose. This is the whole in this douche. Check out in the 3PH, at least douche. Never put the good in this douche. I don't stop panicking the rappers, but the panado never put the in the Kora, capitin in Ronaldo, the Kumba, the Botonga to Nanda, but the Nura to act to move in the Skimanambo. Rambo, they were Tabanamita, Boo, no Babonabaco, Zinza, Boo, I hang up to Funesamita, yeah, but the losing and I'm winning. I do not stop with the killing all these niggas on the feelings and busy hating on me because I'm winning. Tell them it's the beginning. Of the obvious and the bitch and go to open the umbrella bikini. Kota. I wanna get to know you. I wanna bend you over. I kick us in over. Kota. I wanna get to know you. I wanna bend you over. I kick us in over. Road kid vendor. Road kid vendor. Ndinambuso nimparaloka kisa muzika wanu. Ndinambuso nti. Ndobusa yoto na mpindura. Mbuso imweke. Ninabushaka na makadzi. Na makadzi mwimbi. Makadzi mwimbi. Tituana. Ene jemini na wani ndikulwane mwana mkara. Ndiya kubinga manda. Suzanina kweda ndisuzurane nga manda mwana mkara. Ndikuruwesa nga manda mkumano. Ndiyo ngokuzisa machuzi. Chidoshi ndi mini. Ndichidoshi. Okay. So, let me explain it like this. Okay. So chidoshi eli fiti. Lo danga lo to freestyle iwa. Zuru zamba mini. Zdubanga mdzumene muntu namandao. Ndako freestyle wolo. But karine nene munena sifesesa. Chidoshi anything that's more than nice. You know? More than nice. What's it's nice? It's more than nice. So zinendi zwavudi rindi chidoshi. Wakomvesa. Ara you womancha ndo wana lungwe video la wolo kotakazana ile video ndichidoshi. Ara ndo wana lungwe lizana lene lingali kumpengizana ndichidoshi. Wakomona ngandireno muna wa mtare arwasu zvawangayo. Abeni kopisa umuntu angachipikara akopfunga rukutecheresa para FM. Dara ndichidoshi. Ndichidoshi. Vana ndone koya kusarakara ji. Ndichidoshi ola mwana wenda mbona. Ndichidoshi. Ndichidoshi chauko. Samiradza yavo ndichidoshi.
vafunzi vakuri ngori ndikunya kuvhaya zvino ndingasitiwo ndizongovaonesa nga nzira yamanda manji nga manda karionese yagonesa vatu vangafa nga manda manji nga manda apana vafunzi vona vakuri zvanga ndichidhoji ndikamba vafundi ndiri vona vakuri zvanga ndichidhoji upfina he life ndichidhoji changa rine ari numaharo avo manchanga uri koku ndichidhoji zvino maharo nao ndichidhoji mwana wanga ai maharo ani vava ndichidhoji upfi ndikorasa nga ndira yechidhoji upingorasa ngafana vaona ndira yechidhoji hai auna stress muna mukadzi ndikoripo chipinga chami inokona uzvikona ndandikupidzira vatu kuti vane mencheni ngori kai ino ni Facebook kana ndiri kai ino ni Instagram aniho so ndikoripo ngambanda nokona mencheni nga vatu svika nchisivana nasvika no vana rime nene niri chipedza kona nekariambe mwana mukadzi rivona zviri mini la mini yaseva nga mini ridoti vana nyemba dzine yashiri vaviri ka live ya rime hai ndikuripo isachotenga manda manji nga manda ndayandu ndichidhoshiwa pa vatu vacho yeah and nanevo aunavo muthu ane akopori kukonsa dzanga ndira yachidhoshi rune rangadhoshalaizana ngauri ndichidhoshi who am I who am I doshing yeah anakonya kudhoshalaizana ne afile fruit na inbox then the next 5 minutes ndiyaona mti nandimanja kana ritoona vaviri vararu varequest vanokuri chidhochi ndiupiwe kava vaviri chidhochi kava request vaviri vararu ritova riri jebjebu rikonotowa atikuvona request kola umbodhisvika makadzi vavana kola ukuda zvibuye kola ndiwanga nenene rishera madzina matii ndiwanga ndende dzili dzina nopi ndiwanga ndichidhoshi usvisine kandi zvisine makadzi vavana ndichidhoshi hello chidhoshi urumini chidhoshi ukozvaona makadzi vavana chidhoshi ndinyika vaviri nasangombanga what's the name chidhoshi Manchawe. Asoma kwa mbuderi sorry chidhoshi ndini. Oyo morbi. Bwana sabumbera sorry da accept wagoza kuba. Bana arubu ndini. Chidhoshi ndini kanena rootkit. The rootkit. Oi ene. Ndichidhoshi macherongai umwana. makadzovana ndizvone kariwane mumwe kariwane mumwe ngori ari kudori chidhoshi ndinyi chidhoshi chemumanchavo chigaya wanota chidhoshi chidhoshi chemumancha chigaya womancha wedizama nonoisa filter ka 250% asikove zvaruga vojafilta dzote yafacebook vaitangeza nainstagram ene yatiktok hazi kufana auna nongojina vona vana kamuderequesta muti ambavori vomancha nechidhoshi alingorara ngonomiyanga alingorara utadera rineva zvidhoshi okay arivona uri ndichidhoshi hana chechini chidhoshi yes natural hair nabijama makadzovana uri mini fedzi Yandombera fange ndione kana ngechidochi chavo riri munamba rimodhivhara ndidotona rootkit vandapo ngori ndine ndiwanga
Dangi makadzawa. Dangi makadzawa. Avo mancha. Oenda kujinisa zinondiwawo. Oenda kujinisa zinondiwawo mancha. Vo mancha oenda kujinisa zinondiwawo. Kariwane muokoi. Kariwane muokoi vo mancha. Iko load. Vo mancha. Avatendo ndichidoshi. Aya vana vacho. Urato para mutivo unodondocha. Koyo makadzawa vana urini. Makadzawa vana. Network yawe ikuita maflow apo. Ukoshimisa network dza muchashasha. Chidoshi ndinyika vaviri nani. Ndivafunzi. Haleluya. Umunimba wako. Wamanda manji ngama. Utova munimba wako wangi PPD. Haleluya. Bafunzi. Kani vono mveya zwandana. Unozipono rimanda manji ndiya buti yayi. Ariwane munhu wachibhono nerimo nambari unopedzisera. Usiswini. Makadzawa. Makadzawa. Ukoshimisa network dza mushashasha. Riafira. Ariwana kupedzisa. Kamuseri mu namba rivi na makadzawa na zanga zoruga netengwe. Ndine nodherudza mafungo abukuma. Hola kabuye. Kariwane makadzawa na zanga zoruga netengwe. Makadzawa nandi chidoshi ndinyika vaviri. Ndova ndisiwo ndotovuya zvino. Upi chidoshi chaita mini? Upi chidoshi ndi mutu wavudzi kana zviya munosudza vudi. Zvino ndikumusa eno rikava vaviri chidoshi ndinyi nasi mumpanga. Kakapindire kava vaviri. Mumwe timubona otivuanga dzicomments. Atikomuona zvavudi. Okay, kari nditsime comment ruti pedzi amubone zvavudi. Koi, Rootkid Venda, ndomuti vudura koyo kamuona. Mlanga. Okay, Randi yambari nikonovula dzicomments ngotavanyi. Nomuvira zviverezverava vatu vansadzisa hanini. Kadi tive matoni ambedzo richidoshi ndinyi ashave. Chidoshi ndivo Mancha Friday. Haleluya. Muredza wamanda machina Ya, chidoshi ndivo Mancha Friday. Kosinonga manda. Dzone zingandiscosko. Artendori nechidoshi vanhu vacho. Ndikolibonga manda. Vafunzi vanga ndaraone ruchidoshi. No, ndandikodhemba vana mukadwa kuti kulibonga manda nokodwa nane katina makadzawa vana zvanga zvoruga netengwe. Urusungwana dzikakati. Chote. So mwana mukana nene niridomba richipedza vafunzi ndikuri pachipinge chavo namakadzawa vana zvanga zvoruga netengwe anofoneka musi uone ndikuri bonga manda kuno udipa chipinga chomba nane ndizvabudinga manda none rikuzvi appreciate nga manda sesa ubva kanne navadzanyi vamudara FM valwana vamabhambiri vobhidzimira marumo vomupfumba v riri naradza vatu munenge ritevere kana munenge ntevere kabuye ka Instagram yenga kana ka Twitter vasike vari 01master_mind_sa kana munanga museta vadongo na mudoraro ubva kanne ndikuri naradza vatu kamusiriro nese vafunzi ronese nga lwimbo rwa vafunoni vatu vadipfa vutukutuku vatu vadipfa vutsira vafunzi Ndirubiyo. Okay. Kolo. Ndakori ni varenga lingo na picture kani madance ma. Cheka ni madance. Hele ndichidoshi vafunzi. Avari ndimutevera vafunzi. Hele ndichidoshi. Nisechori aveko ready freestyle. Hote ndichidoshi freestyle. Na wane ndikotori ndibvise
Vomancha ri koto ri bvise chidoshi freestyle. Lina manda majinga manda ri koto ri bvise chidoshi freestyle. Ardoliruka. Nditonga ndoliwana zvino fara ningorara vanhu vasho richeke madance havona nevaurona vabambira vati mapedzedza advert dzavo kids advert dzofira ndilone musi vafundi ndilone Ndichidoshi Lone ndodipa mandazo. Mutare FM ndidzina la radio live talk show na Mancha Friday nandika the mastermind the master wa radio I wanna take my best cause it's my back. I don't really stay versus but about the rap. You wanna make a million for to making them dance. No one disappointed in my chicken in my dance. Never Sundays. No over to my face never Sundays. Oh, you never to be to cover Sundays. My baby, you did it over Monday. Couple first line in a better how we should miss I bet you should miss how we do you should miss a little more like a little way. Damn! Kisi chao manu wafunzi. Okay, madoshi ya wana. Hey, okay, manda manja chidoshi. Record kwa chifunga chabe wana mkala nedavana usiku wa budhi ateri. Hai, achipomboro. Mancha Friday budhi usiku wa budhi tamayanga. Okay, sure. Sure. Yeah, vatu vashu nikuri pachifunga chabewe nokono vana rine 1 hour 44 minutes yote ndizvabudinga mandesesa riasikuna riasikoda rinesa Mutare FM kana ndoimera Mutare FM ndikuri kuzvirivonga mandesesa chipangani chidauka ritengo rali nemachero rina nyembedzano na vafunzi voramafamba vene vavori vongura bhugu rida vari kufamba nawo Roadkid Venda naye udhodha vavo yahafu ngalemwana madhuva ramba naye vatundi veiwe riti Mutare FM ngevewo navahoni ubva khani nemastermind master wa radio ndiri naradza vatu vatiri